Assalamualaikum warahmatullahi. Nanti urang kat terjerumus dalam buat maksiat tabi-tabi. Sedangkan orangnya ingin berhenti bekleruh gepubuat maksiat. Kiban cara orang tersebut bekleruh dalam buat maksiat? Kiban arahan. Yang pertama menyagatnya kagak buat maksiat. Tugas katanya sayang dan orang buat maksiat. Kan tak bantu maksiat. Benci terhadap maksiat, sayangi kepada orang yang berbuat maksiat. Judul getanya orang meiman umat Nabi Muhammad yang ahli sunnah wal jamaah, obati penyakit, sayangi kepada orang sakit. Orang sakit betak hayang, penyakit tak ubat. Orang maksiat tak tobat, beta benci, gennya nahud dalam maksiat. Karena hantik haba puingan tanya orang kampung yang tak tupu agaknya karena dalam buat maksiat, tapi agaknya kepingin tat untuk berhenti. Manhana ke depan pat mulai kiban cara ngan kepiyuh buat maksiat. Neco orang yang kepegah kahe ke dalam buat maksiat, agaknya kagak piyuh buat maksiat, kabutu-butui kena taubat. Nyan cara paling tepat faman taba min ba'di dzulmi. Cok gak nyan me bak tempat ber nyan baru butuh tak taubat. Nah orang kepegah gaknya kena berhenti bak buat maksiat, tapi hang getem ya ber bak majlis salim hang getem ja nyan hana tahu peti hinggu gepiuh bak maksiat nyan akan herd gak nyan bak maksiat yang lain yang jelas hana ya ber dosa raya. Nah orang gepiuh gak nyan bak buat maksiat, tapi ja ber hang getem kalau mau piuh hanggu dasar orang herd lang buat maksiat karena hana ilmu agama. Al-jahlu rasul kabisah, napegali Nabi dalam hadis. Dasar kejahatan dimulai oleh kebodohan. Karena hana ilmu makanya herd dalam buat halak. Menyaperle berherdle dalam buat halak. Cok urangnya cara mutuah menyebutui pakat ya beut. Menya kagetim ya beut nyan baru butui ke nyan kaget taubat. He tetap pakat abiyah getim ya. Iban cara tailah daya bekerja. Nepupah. Nabi peng tak pengun gebeik geja dan aleh pihana payah pengun menya urang Islam umat Nabi Muhammad yang menteng sayang ketebuk sayang ke akhirat dengan ke akhirat pasti getim ya beut tawala yang dia beut urang yang yakin na mati tamang lang kubu getim ya beut urang yang yakin na uro kiamat nyen berat lom getim ya beut urang yang getim ya beut le nya urang na patih li na kiamat nyen kesimpulan wallahu alam. Habis